ajde. Evo, ima tu kolumni koje su na kraju ispale potpuno humoristične. Naprimjer, jedna kolumna nosi naslov Bandićeva pseća forenzika. O čemu je riječ? Gradonačelnik grada Zagreba je prije par godina došao na ideju neku iz njegovog kruga i to su ovo ozbiljno bili krenuli s tim. Da se napravi DNK baza izmeta svih pasa u Zagrebu. Zašto? I vi u Rijeci vjerojatno ste suočeni s tim problemom. Povremeno imate neodgovorne vlasnike čiji pas se istovari na javnoj površini, da to ostane kao magazna mina. Ok, šta su oni smišljeni? Da vidite taj totalitarni um kako funkcionira. Dakle, kad vi psa prijavljujete, kad ga čipirate, cijepite, morate dati uzorak izmeta na analizu. I oni isto ga očitaju DNK i napravi se baza DNK svih pasa u gradu Zagrebu. I onda sutra više, oni bi zaposlili na stotine novih komunalnih redara, posebnih, koji bi išli s full opremom i kad ide negdje seći izmet, on uzme uzorak, trči u holding u laboratoriji specijalni, očita se i vidi se čiji je pas, dođe 500 kuna kasnije. Sada ulazimo u te činjenice, ali kreće malo dublje, to otvara čitav niz problema. Primjerice, što sa psima recidivistima? Ako već kaže 500 kuna, ne možemo sljedeći put ako ponovi biti opet 500, kako više. Druga stvar, što sa psima koji dođu sa strane koji nisu u bazi? Na primjer, vi iz Rijeke dođete na slavni zagrebački advent, dođete obići nekog od rodbine u Zagreb, povedete Fifija, Fifi to napravi, nema ga u bazi, što sad? Treća stvar, moguća su lažna očitovanja, psi mokre. Dakle, moj pas se istovario, vaš dođe i pomokri se po tom mjestu. Ovaj ne iđe redar, uzme uzorak i očita pogrešno mokreće da je vaš pas ovo napravio, a nije moj i ne bi vaš strah. Četvrta stvar, pitanje općenito distributivne pravde. Ne može se isto kažnjavati čihuahuica koja jedan zakočić ispusti ili jedan bernardinac koji izbaci dva pjeva. Na kraju je ispala humoristična kolumna, ali ta kolumna je kroz humor puno više rekla o jednom totalitarnom mentalitetu, o toj potrebi da se ljude svemu kontrolira i kažnjava i načinu na koji se upravlja gradom Zagrebu. Jer mi imamo stotinu realnih problema koji nam ne rješavaju komunalnih, a pravi se ovakvim glupostima. Evo, hoću reći, to je humoristična kolumna, ali u biti govori o puno ozbiljnih. I ne želim da mi prođe ova večer, nama mnogima, kad smo bili klinci, u Zmajevom gnjezdu i sve ostalo, Bruce Lee, te priče. Kakve veze imaš ti s Bruce Lee? Pa eto, ja sam kao ta neko ko ne kuži ove stvari koje oni tu izvode, ognjištar kamenjarac, ja sam podigao prvi spomenik Bruce Lee na svijetu. U Mostaru. To je zahtjevalo sad posebno izlaganje kako je došlo te ideje sve skupa, ali je stvar je postala svjetska. To je kad smo to najavili u Mostaru za lokalne medije, nakon 3 dana CNN i Al Jazeera su zvali i onda na kraju se to moralo napraviti. Na kraju sam bio, kao filmska zvijezda sam išao u LA i u New York jer je dokumentarac jedan snimljen o tome i tako dalje. Trebali smo jednog Bruce Lee-a postaviti na rivu pa bilo bi bolje, dobro. Imam ja i tih nekih drugih stvari koje sam radio, nisam samo konzervao lupao kako oni misle da je. Ljudi, Nino Raspudić. Pa evo. Pa nisi mi pitao za fotografije, to mi je važno dobro. Čekaj, sad ću te pitati. Nino, ove fotografije iza. Mislim da je to dosta važno da objasniš. Najbolje vam je naručeno pitanje, onda ste najsigurniji. A ja sam učio u medijima na televiziji, ako vas i ne pita, sami se pitajte. Sad imate kome god. Dakle, ove fotografije iza mene, riječ je o jednom projektu Ive Pervana, našeg starog dobrog fotografa iz Splita. Nazvao me lani, čovjeka nisam prije znao i rekao evo da me prati, da mi želi nešto pokazati. On već 5 godina obilazi Hrvatsku o svom trošku i fotografira ljepote krajolika Hrvatske, kulturne baštine i naših ljudi i on to zove skriveno hrvatsko blago. Druga Hrvatska ili nepoznata Hrvatska. O čemu je riječ? Ozbiljan tim ljudi početkom 90. godina gdje je bio on, tu je bio Ljubičić, dizajner i još neki ljudi, su bili angažirani od mlade države na početku da naprave tu prvu vizualnu prezentaciju ljepote Hrvatske, koje su korištene i za Ministarstvo turizma i vanjskih poslova i općenito, dakle, to prvo predstavljanje
hrvatske ljepote svijetu. 2000. godine ekipa je raspuštena, a on tvrdi da posao nije ni do pola napravljen. Da postoji čitava jedna Hrvatska skrivena za koju se slabo zna ili ne zna. Ja sam bio šokiran, 4 sata sam ostao s njim kao da me neko more ljepote preplavilo. Na svoju sramotu, recimo na pola sata, sat autom od Zagreba, stvari za koje ja nisam imao pojma. Recimo, čudesan barok u crkvicama sjeverne Hrvatske. Sela Zasojce, pojma nisam imao. Recimo, u jednoj Lepoglavi da imaš 3 barokne crkve koji se Italija ne bi postidila. Pa sve do onih na otocima naših vinograda u Kamenu. Dakle, on to radi o svom trošku, ja sam oduševljen s tim, rekao Ivo, ovo gdje god mognem pokazat ću. A zašto? Zato, gledaj, kad bi Hrvatska bila nekakva pustinja, kad bi to bili svi iskvareni i netalentirani ljudi, ne bi imalo smisla ništa ovo govoriti, analizirati, kritizirati i predlagati. Međutim, ja sam uvjeren da je potencijal ove naše zemlje i ljudi puno veći od onoga što je dosad se moglo ispuniti. I da sve ovo vrijedi raditi upravo zato da se stvore okviri da taj golemi potencijal dođe do izražaja. A ovo je samo jedan vizualni podsjetnik na vrijednost te zemlje. Ja sam mu rekao napola u šali, a u biti napola i ozbiljno, Ivo, ovo što snimaš, ovo nije samo za Ministarstvo turizma i vanjskih poslova. Ovo Ministarstvo obrane treba pokazivati vojnici. Jer za ovu zemlju se vrijedi boriti i raditi. Dakle, u tim kolumnama i kad kritiziram i kad ukazujem neke nedostatke, ne kritizirati radi kritizerstva, nego uvijek kritiziram ne bi li bilo bolje, ne bi li se popravilo. Uvijek treba imati svjetlo u biti u vidu, ono što je dobro, a ne ljudi ubijati u pojam, nabijati im depresiju i crnjak. Dakle, ja smatram da ima potencijala da može biti puno bolje, ovo je samo jedan mali vizualni podsjetnik na to i da se vrijedi. Nino, hvala ti. Evo, sada, dragi ljudi, možete postaviti pitanje i Nino Raspudić, onda će vam odgovoriti. Evo, gospodine. Dobar dan, ja sam Krsto Babić, novinar sam iz Rijeke, radim za Voćinu Popolo. Vi ste možda najveći promotor talijanske književnosti u našoj zemlji. Zanima me, da li je ona dovoljno zastupljena u Hrvatskoj? I drugu stvar, da li možete dati neku ocjenu Gabriela D'Annunzia kao književnika, a ne samo kao političar? Velika je tradicija hrvatske italijanistike. Dakle, smatralo se dugo vremena zagrebačka italijanistika da je bila jedna od najjačih izvan Italije. Mi srećom odavno imamo prevedene italijanske klasike, dobre studije, puno studija italijanske u Hrvatskoj. Donedavno smo imali studije italijanistike u Zagrebu i u Zadru, onda je nekoliko godina otvoreno u Splitu, 2 u Puli, na Filozofskom i na Pedagoškoj, u Rijeci i u Mostaru, gdje je isto po hrvatskom planu i programu sveučilište. Ja sam završio filozofiju i italijanistiku i meni je puno nekih italijanskih primjera koristim u svojim kolumnama, jer mi je to najbliža zapadna kultura. Recimo, Machiavelliju se dosta bavim u zadnje vrijeme, jednu knjigu dovršavamo o Machiavelliju, to mi je jako važan bio za neke političke uvide. Ne može se do kraja, dobro, vi ste tu blizu Italiji, Rijeka je povijesno bila i italijanski grad u kulturološkom smislu i danas je. Ali čak i ovi koji su udaljeni od Italije nisu svjesni koliko italijanska kultura utječe na naše živote. Od Alan Forda, špageti westerna, ovoga espressa, pa serije A, svega ostalog. Dakle, od masovne kulture do doista visoke kulture. Tako da smatram da je, možemo se ponositi hrvatskom italijanistikom u svakom slučaju. Gabriele D'Annunzio je klasik talijanske književnosti, dakle na prelazu 19. i početak 20. stoljeća. On je na neki način sličan Krleži, dakle njegovi romani nisu najbolji. Meni je recimo Zvevo za klasu iznad svih romana u odnosu na D'Annunzia. Pirandelove novele su za klasu iznad D'Annunzievih. Poezija Ungarettija i Montalija je superiorna D'Annunziu. Ali on je pisao sve i u svemu je bio jako, jako dobar, ako ne najbolji. Dakle, velik, važan pisac i nekako mi je žao, to je bio njegov životni izbor, prije svega u drugoj polovici života, da je njegov politički i vojni angažman nekako zasjenio njegov književni rad, pa rekao bih neopravdano stvorio odbornost prema njegovom književnom djelu kod ljudi koji ga percipiraju isključivo kroz politiku. Međutim, kako vrijeme prolazi i sve te stvari pomalo već vrijeme pokriva i padaju u zaborav, mislim da ova književna percepcija će
biti sve jasnija, da će ove druge stvari neumitnim protokom vremena i generacija i novih političkih problema koji se pojavljuju, dakle da će D'Annunzio sve više se spominjati kao pisac, a sve manje kao vojnik, političar, nacionalisti i sl. Hvala Nino. Gospodin, evo, možete. Ja sam Milan Vukušić. Ovako, u jednom svojem istraživanju sam utvrdio da na području Krčke biskupije, koja je tad bila jako mala, u periodu od 45. do 50. je pobijeno najmanje 9 svećenika po partizanima. Taj podatak se taji, umjesto da se čak da jedan komemorativni dan rasjećanja. Vaše pitanje? Vaš pogled na to, a ujedno i drugo pitanje, ja bi vam pokazao jednu ovdje, što je vezano i za vašu knjigu ovdje, pa biste isto mogli prokomentirati jednu sliku. Pogledaj sliku, čovjeku će vam mobitel vratiti. Ja bih, Nino, samo htio 2 rečenice. Martirologiji katoličke crkve, 511 katoličkih svećenika ubijeno od 45. do 90. imenom, prezimenom, kako su ubijeni, sve. Znači, javno je, postoji literatura, ali evo, govorim Nino. Pa gledaj, šokantna je ta spoznaja kad je osvijestiš da 30 godina nakon pada komunizma i slobode i demokracije su naši arhivi de facto zatvoreni još uvijek, da vi ne možete istraživati. Dakle, očito postoji kontinuitet te elite koja želi prikriti ovi koji su još živi vlastitu ulogu i ulogu očeva i djedova, ali mislim da ne treba biti zarobljen u tome. Ja bi čak očekivao od hrvatske lijeve političke scene intelektualne da oni potaknu istraživanje tih stvari, da očiste, ne treba, ponavljam, ne treba nečiji taj Nonić, kako je govorila predsjednica Kolinda, koji je otišao u partizane boriti se za svoje, jer je našao se pod Italijom. Ne treba on na duši i na povijesnoj memoriji nositi te ubijene svećenike. I zločine ovih komunista koji su iz pozadine vodili stvar, koji su radili sve te druge stvari. Dakle, upravo da bi se razlučila ta kod većine ljudi pozitivna i plemenita motivacija za pristupanje ovoj ili onoj strani, da je potrebno sve istražiti. A preduvjet za to je otvaranje arhiva. To se ne događa. A znamo ko je na vlasti u Hrvatskoj većinu vremena. HDZ je na vlasti 22 godine, arhivi su zatvoreni, pa mi u Zagrebu imamo u dvorištu Pedagoške akademije Grobište, koji tek malo lani su počeli pa su opet zatvorili. Hodamo preko Leševa i dan danas tu je i vrtić i škola i Pedagoška akademija u sred Zagreba, još se to ne može riješiti. Lustracija, Nino, zašto ne? Još? Lustracija, da. Daću makedonski primjer. Dakle, ovi koji govore protiv lustracije navode 3 neka osnovna argumenta. Prvo, da je prekasno. Drugo, da lustracija košta. Treće je da bi lustracija bila lov na vještice. Ja bih lustraciju definirao minimalno ovako. Dakle, da se lustracija dotakne samo ljudi koji su bili izravan dio represivnog aparata totalitarnog režima. Dakle, lustracija se ne bi odnosila na čovjeka koji je bio običan član partije, koji je bio inženjer, liječnik ili direktor socijalistički ili predsjednik općine u socijalizmu i komunizmu. Nema to nikakve veze. Mi govorimo dakle o ljudima koji su uništavali tuđe živote, koji su bili izravan dio represivnog aparata. Na njih bi se odnosila lustracija. Izravni režimski propagandisti. Makedonski primjer je vrlo zanimljiv. Tamo su donijeli VMRO dok je bio na vlasti i kratko je trajao taj ured, da su ga, kad se promijenila vlast, brzo zatvorili. Ali su otkrili neke važne stvari. Prvo, to nije skupo. To je dovoljno jedan mali ured sa par zaposlenih koji bi češljao dokumentaciju. Oni su imali volontera. Slušaj šta su otkrili u Makedoniji. Dakle, vrlo brzo kad je počeo par tih ljudi u uredu češljati dokumentaciju, su našli da je suradnik službe državne bezbjednosti, ovo što se zove UDBA kolokvijalno, bio profesor Vladimir Milić. A to ti je dugogodišnji predsjednik Soroševog otvorenog društva za Makedoniju i ugledni kazališni redatelj. Pa ti koja je to perverzija? Da ti angažiraš doušnika komunističke tajne službe koji uništavao živote svojih studenata i kolega, da on vodi otvoreno društvo i soli pamet nakon 90. od demokracije i ostalo. I sad ja pitam koliko bi se otkrilo kad bi se samo, ne moram zakon o lustraciji, kad bi se otvorili arhivi i počelo češljati. Za koliko bi se ovih naših velikih boraca za ljudska prava, koje nismo čuli prije 90. oko ljudskih prava, otkrilo da su bili dio tog represivnog aparata. Dakle, ilustracija, ne kao lov na vještice, nego samo na represivni aparat,
nije skupa i očito nije prekasno. Naći ćemo volontere. Još neko pitanje. Evo, izvolite tamo, gospodine. Imaš li komentar na onu fotografiju ili nemaš? Fotografija prikazuje muškarca i ženu koju u dječjim kolicima svakog po jednom psa vozi. Da. Sa riječkog korza. A tu je, ja nisam skužio da je na riječkog... Je, nas je to, mi smo napred. A gledaj, čudili smo se nekim stvarima na zapadu, a evo sve došlo, čak i pretičemo. Mi u biti zaostajemo. Mi zaostajemo, jer vi što se događa u Americi, što se događa u Englesku, a mi još ovu staru paradigmu koja je već propala u EU. Uvijek mi zadnji, znaš, to ti Berlin pao, Roškovo polje nije. Roškovo polje ti je seo kod Duna, oni se brane, a Berlin već pao. Otišla Velika Britanija, očito se raspada ova briselska oligarhija, ali naše čate brane Brisel, mi kritiziramo, mi Britanci su kreteni, znaš, oni su samobojstvo izvršili, bit će gladni sutra. Gospodin, izvolite. Dobro večer, ja sam Stjepan Čirak, poezija, pjesnik isto, jel? Prošle godine u 11. mjesecu imali smo skup pjesnika Evrope. Tu je bio Giacomo Scotti, Italijan, koji je 200 knjiga izdao. Ne jednu, nego 200. Bili su Poljaci, bili su Italijani, bili Slovenci i tako dalje, to da neću sad nabrajati. To je negdje 26.11. bilo. I u Vječnici grada imali smo taj skup. Međutim, niko za shodno iz grada, od grada, nije došao za shodno da pjesnike Evrope pozdravi. Ma ni 5 minuta. Onda, doktore, to sam htio reći, se potpuno s vama slažem. Mi smo Luka različiti. Ja pišem, ovdje ja sam otvorno napisao i dana pol romana, nije bitno. Sad mi recite, da li je to kultura grada, da li je to kultura različitosti, da li je to kultura smisla? Hvala lijepa. Hvala vam. Evo, hvala lijepa. Komentar. Gledaj, kultura uvijek nađe svoje puteve. Van Gogh je slikao, polugladan je bio, ne imao ovih 30 milijuna eura na raspolaganju što ima ovaj tim. I Kamov kad je pisao, tamo jedan po Barceloni kad se potucao, nije imao gradski stan koji bankirni režimski tu. Dakle, kultura će uvijek naći svoje puteve, ali je šteta što se novac koji bi trebao biti namijenjen za to, da se ne usmjerava na prave stvari i doista ne reflektira pluralizam koji postoji u gradu, to svi znamo. Nego je usko usmjeren samo na određene interesne krugove i njihovo usko ideološko viđenje kulture. Još netko pitanja? Evo ga tamo, izvolite. Fučak, evo zanima nas kako vi vidite podjelu lijevo i desno. Šta znači lijevo, šta desno u današnjem Hrvatskom? Što znači lijevo, što znači desno? Pisao sam jedan esej o tome, dosta je bio zapažen kako ta podjela jednostavna, binarna, lijevo-desno, u biti vrlo malo govori o političkoj orijentaciji u Hrvatskoj. Ne znam, vi za Milana Ivkošića što bi rekli? Ivkošić, ako kažemo da je desničar po ovim vrijednostima, ali on je po pitanju ekonomije i socijale potpuno ljevičar. Ako kažemo da je Ivkošić ljevičar, opet smo pola slagali. Ja sam predlagao jednu trodimenzionalnu podjelu političke orijentacije u Hrvatskoj. Dakle, skratit ću sad, 3 osnovne osi bi bile sljedeće. Prva je odnos prema nacionalnom. Na jednom polu bi bili politički Hrvati. Politički Hrvat je za mene osoba koja ne mora biti etnički Hrvat. On etnički može biti Hrvat i Srbin i Crnogorac i Bošnjak i Albanac, Italijan, svejedno. Je onaj koji smatra da hrvatski narod ima pravo stvoriti svoju državu i da može bolje sam upraviti sobom i svojim resursima i svi koji tu žive, nego što bi to činio neko izvana. Za mene to minimum političkog hrvatstva. Na drugom polu bi bili ono što su prije bili politički Jugoslaveni, a danas su nacionalni ili se zalažu europejci veliki da se što više ingerencija s nacionalne države prenosi na te nadnacionalne. Da se prazni, ajmo reći, od nacionalnog suverenističkog sadržaja. Druga os bi se ticala vrijednosti. Tu bi na jednoj strani bili konzervativni, a na drugoj ovi liberalno permisivni. Sve dopušteno, sve može. Treća bi se ticala ekonomije i socijale, na jednom krajnosti bi bili ovi koji su na strani kapitala, što slobodnijeg nereguliranog tržišta, dok na drugom kraju bi bili socijalno osjetljivi. Čak sam ja to nazvao HJ, TKPS, pa imaš HPEK, HTS, JUTES, imaš 8 nekih kategorija koje ti puno preciznije kažu lijevo desno. Tako da bavio sam se s tim. Ali što je HDZ, što je SDP? SKH i SKU.
nije tako jednostavno, ne mogu tako jednostavno odgovoriti. Dakle, žalosno je što te stranke uglavnom do danas nisu razvile demokratski mentalitet, nego su doista i dalje ima na mentalitet stare partije, gazi ispod sebe, ulizuju se iznad sebe, ne znam, volio bih da... Dobro, još neko pitanje, evo, izvolite. Jedno pitanje za doktora Nina. Što je gore po Hrvatsku? Istanbulska konvencija ili Marakeški sporazum? Ja mislim da je gore Istanbulska konvencija. Jer ubacuje jedno kukavičje jaje, konvencija međunarodna je nadređena pravnom sustavu, zakonodavstvu naše. I pravni sustav je nešto što je rezultat više desetljetnog, više stoljetnog iskustva iz praksi. Dakle, svaki zakon je nekada bio neka presuda. I pravni sustav je jedan vrlo fin, precizan, kalibriran mehanizam. I sad vi bacate kao bombu u pravni sustav jednu tlapnju ideološku kao što je rod. Dakle, postoji spol, engleski seks. Tu je znanost vrlo jasna, kromosomi, hormoni, kasnije kako hoćete. Što je muško, što je žensko. Uz neke infinitezimalne mogućnosti, ali i tu se može na koncu odrediti. I sad, postalo je u teoriji da sad ne ide predaleko, Simone de Beauvoir priča kao gender, engleski, što se kod nas prevodi kao rod, da to ne mora nužno biti biološki određeno, nego kao žena se ne rađa, nego žena se postaje. I kao rod bi bile neke društvene nametnute uloge obrazaca ponašanja, kao muškog i ženskog. Međutim, sam logički problem s tim rodom je što je on besmislen. Jer ih potencijalno postoji beskonačno puno. Nije isto žena rodno u Švedskoj i u Afganistanu, kao uloge koje se očekuju. Nije isto, evo ovdje u Rijeci gdje razgovaramo, rodno žena danas i prije 50 godina, ili prije 30 sam. Dakle, rod je sve i ništa. I vi sad bacate u pravni sustav kao nadređenu jednu ideološku tlapnju koja se može izvrtati i koristiti na sve moguće načine. To je katastrofa. A što se tiče Marakeša, pa mi smo imali jednu sreću, ali jednu pomalo perverznu situaciju. A to je da je ovdje prošlo 1 milijun ljudi, kad je Merkelica pozvala, da niko nije zatražio azil. On ne žele ovdje ostati. Pa sam ja rekao šta je, pa nismo ni mi šugari, zašto nas vrijeđa? Zato što nemamo novca kao Njemci i Švedi da vam damo socijalu, pa nećete ostati. Ali Milanović je rekao nešto, 2 puta je to ponovio na sučeljavanju. Niko to poslije nije dalje propokao. Da je Merkel tražila onda od njega da 100.000 migranta zadrži u Hrvatskoj. Što je perverzija. I on je dovoljno pametan bio i odgovoran da ih samo propušta dalje. Zamislite, dakle, da mi njih tu silom držimo. Nemamo posla za njih, ne možemo ih integrirati, oni ne žele tu ostati. Mi bi tu bili čuvari nekih konclogora, 100.000 ljudi držali, da Njemci mogu probrati što im treba radne snage, ovi koji su problematični, to mi ćemo ih tu čuvati. To su užasne stvari i manipulacije. Ali kažem, sreća je naša što smo nedovoljno razvijeni i neprivlačni, jer nema baš takve socijale, pa nije niko ni navalio tu sad. Zato mislim da je Istanbulska puno gora pozicija. Izvolite. Trpimir Golužar, imam 2 kratka pitanja. Prvo pitanje je, jesi li ikad imao problema zbog kolumni koje si pisao? A drugo pitanje, osim honorara, što je pokretačka snaga koja ti daje energiju i volju da već više od 10 godina u kontinuitetu pišeš? Što se tiče problema, tuto sam mato, ja nikakvih problema nisam imao. Dakle, sad ja glumatam nekog heroja slobodne riječ, kako se usudim, vraćam se na ono što sam rekao, puno ljudi to kao izliku za vlastito nedjelovanje ili kukavičluk govori. Dakle, u ovih 11 godina imao sam jedan poziv na policiju na obavijesni razgovor oko napada na Antu Tomića, ono Franka i Smeta, ne znam, ima poznam da slučaj. Trebam malo objasniti kako želim. Dakle, ja na Filozofskom fakultetu, inače ja sam osoba koja nema ni prometnih prekršaja registra. Nikakvih problema sa zakonom, poznat sam kao neagresivan čovjek. Žena zove da mi je došla policija na vrata na obavijesni razgovor. Kakva policija, što da nisam negdje satrovao neku papu, nešto da nisam ovdje ovdje, nemam pojma. Proletio kroz crveno, nespuću, policija je došla. Ne znam, kaže, tražite se neki obavijesni razgovor, ja im dala tvoj telefon, rekla da si na fakultetu. Pa velim, koji sam napisao u kolumni da me žena locirala kao šeks. Budući ako budu tražili, reci ne znam, nema, nisam ga 3 dana vidjela doma, je. Dobro,
Došla su dakle na fakultet, dva vrlo ljubazna mlada policajca iz Zagrebačke policijske uprave, njima je bilo neugodno što moraju obaviti taj obavijesni razgovor, ali su dobili nalog iz splitske policije. Dakle, Ante Tomić, novinar, nekoga je kantom izmeta napao u Splitu i istraga je očito tapkala u mjestu. I sad se neki lumen koji je vodio istragu u Splitu dosjetio, ja pola godine prije zaboravio na to u jednom tekstu, on i ja kao polemiku neku podnijeli, ali on je izvrijeđao pola Hrvatske, mislim, ne znam kakav je to kriterij. I jedno je riječima, a drugo je otkud ta pomisao da bi ja to ili organizirao išao osobno u Splitu. A moguće je to bio i pokušaj da me se malo zastraši. Jer ljudi su neki osjetljivi na to, dođe policija na vratu i na radno mjesto obavijesni razgovor. Mislim, ja sam od toga napravio lakrdiju, ali evo kako je bilo. I sad, mi sjeli obavijesni razgovor prvi u životu, gdje ste bili, ne znam, sad 16.3. Ali gdje ste vi bili? Kaže, ne znam, kako ću ja znaš šta ja sam? Dobro, ide sad ta pitanja sva, kaže njima, neugodno i na kraju ja pitanje ste završili, jesam? Mogu li ja nešto pitati, izvolite? Treba mi dati uzorak stolice. Kaže, ne treba. Naturalno. Dakle, to sam okrenuo na lakrdiju. A drugo je bio sud sa Stipom Mesićem, jer je Mesić bio besposlen. Imao onaj ured bivšeg predsjednika i neki novac, pa je rafalno tužio sve ko bi ga negdje spomenuo. A to je bila ona afera Patre u Finskoj, i tad su hrvatski i slovenski mediji prenosili da se kao vodi istraga. Ali ja srećom, jer imam tu metodološku odgovornost, ja nisam napisao protiv Mesića se vodi istraga u Finskoj, nego sam napisao neki slovenski i hrvatski mediji prenose da se, što je bilo istina da su prenosili da se vodi, i onda je odustao od toga. Evo, to je bilo od neugodnih stvari. A puno je više satisfakcije kad me pitaš. Dakle, ne mogu reći da ne laskaju neke stvari. Da recimo tekst kojeg ja pišem doma nunajući bebu u skavu u kućnom ogrtaču, da sutra te rečenice slušam u Saboru kako se koriste. I evo ti znameniti primjer, znaš što si htio da ispričam. Kad je, spomenuli ste Istanbulsku konvenciju, vrijeme naturalne Istanbulske konvencije, Plenković je dosta klimav bio. Bio je klimav, nije se znalo hoće li mu pući većina u Saboru, hoće li on to ipak promutati, dići ručice kao što jesu većina i tako dalje. I sad su išle velike analize ko je protiv njega, ko za, šta će crkva, hoće li opstati Plenković to. Ja napišem kolumnu u četvrtak, za petak, gdje iznesem tezu kako ne treba gubiti vrijeme sad na silne analize. Nego samo treba pratiti što radi Jandroković. Ako se minimalno omakne od Plenkije, gotovo je. Napišem tu posljednju prenosnik da je Plenković kao onaj svizac Fili iz američkog filma Beskonačan dan, u kojem vidiš, hoće li pomoliti njuškicu kakva će zima. I nazovem urednicu, gospođu Branku Osmec, i kaže Branka, ajde molim vas za ovu kolumnu što sam vam poslao za sutra, nađite mi 4 fotografije. Stavite mi fotografiju Gordana Jandrokovića kako viri i umjetno se smješka iza Ive Sanadera. Onda mi stavite Jandrokovića kako se smješka iza Jadranke Kosor, pa onda dole lijevo kako se Jandroković smješka iza Tomislava Karamarka i na koncu kako se Jandroković smješka iza Plenkovića. Sutra kad je to izašlo, ja sam se smrzao. Kad vi vidite ti 4 fotografije, tekst nije ni trebao, dovoljno stoje samo sve vam je jasno. Jesmo i gdje je naš problem. I sad pišem ja u tom tekstu o tom problemu ulizištva, poltronstva, konvertijstva i tako dalje. I napišem, tad je bila aktualna islamska država i se širila u Siriji, Iraku, Al-Baghdadi, Kalfi. Da kad bi kojim slučajem islamska država osvojila Hrvatsku, da me ne bi iznenadilo na tiskovnoj konferenciji u Zagrebu Al-Baghdadija, da vidim s turbanom na glavi kako se Jandroković Čekaj, nije gotovo, sad dolazim i poruku. Dakle, izađe sutra kolumna, ja sam malo duže spavao, uključim mobitel, ovo poziv i poruke, svi mi javljaju, kaže, eno Miro Bulj te cijelo jutro citira u Saboru. Citira, ja sam to i pustio i ja. Bulj da legle te fore iz kolumne i sad on bombardira. Ja uključim TV u iznimno dragocijenom trenutku. Dakle, Jandroković predsjeda, Bulj je za govornicom, svađa se s Jandrokovićem. Bulj se okrene prema njemu i onako sinski on to interpretirao. Kaže Bulj, sultan da sutra dođe, virja mu iz usice. Sad ti meni reci ko to
to može hladiti, sad ja ću nešto smoljiti što sam otišao na sud jedno jutro i što su me malo koristili. Vidimo. Evo, dragi ljudi, još jedno pitanje bih pustio, 8 sati i 15 minuta je. Evo još 2 pitanja. Evo, može. Mino, recite kako se može uspjeti očekivati od suverenističke opcije na narednim izborima? Da. Ovako, pratim to što se događa. Ja mislim da je sad pred njima jedan dugi, mukotrpan put pregovaranja, da je potrebno, što bi izbornik Dalić rekao, puno poniznosti, a to malo fali na tom političkom spektru. Jer je stara boljka ove hrvatske suverenističke opcije, desne, konzervativne, kako hoćete, taj fenomen mesijanizma. I tamo imate 10 likova koji svaki misli da je hrvatski Orban ili da je novi Tuđman. Dakle, vidjet ćemo što će se dogoditi. Postoji taj problem, dakle, tih precijenjenih malo glava, ali ako oni uspiju izdefinirati jasno nekakav zajednički program, ono što bi im ja preporučio, definirajte, dakle, točke oko kojih se slažete, strpljivo pregovarajte i dogovorite sve do zadnjeg mjesta na listama, da ništa ne ostane ono, sutra ćemo razgovarati o tome. Mislim, u ovoj situaciji gdje HDZ se vrijednosno potpuno ispraznio, dakle, i sad se vidjelo novim izborima da za njih glasa samo klijentela, dakle, ljudi koji su interesno vezani od općina, županija, javnih poduzeća i tako dalje, da je sad prilika da se tu stvori nekakva šira opcija. Sad do njih je i do njihove i poniznosti, i spremnosti na kompromis i dogovor, hoće do toga doći ili ne. Gospodin, evo, vi, može? Male Cirica, htio sam vas pitati, možda da nadovežemo na ovo zadnje pitanje, da li iskreno, ozbiljno se mislite možda vi baviti politikom i učiti politiku? Ja ću ponovo citirati doktora Miroslava Škoru, ako moj narod to... Ne bi nikad tako. Dakle, ako bi došlo u te odluke, ja bi pošteno rekao, ja se kandidiram, ulazim u igru zato što smatram da bi bolje to radio da bih ovdje, ne kao narod mi kukao za ruka. Ne znam, čovjek, svaki slobodan čovjek bi trebao imati nekav poriv da se bavi javnim poslovima. Tu navodim o etimologiju grčke riječi idiotes. U antičkoj Grčkoj, u Ateni, recimo u demokraciji, je riječ idiotes označavala ljude koji se ne bave javnim poslovima, koji žive zatvoreni u svoju privatnu sferu, a puštaju da im drugi kreiraju svijet u kojem žive. Sad mi smo svi, barem uz ovo aktivno pravo glasa kao birači, nismo više idioti, utječemo na nešto. Ljudi se angažiraju na različite načine, neko volontira, skuplja potpise, neko djeluje u udrugama, neko se angažira politički, neko komentira u kavani, neko piše na portalu. Ja mislim da sam najbolje od sebe davao na ovakav način, da je potrebno nekakve pojmove razbistriti, stvari razjasniti, da je... Ajmo zamisliti tu političku scenu kao nekakvo polje koje je puno starih otrova, korova, sasušeno. To treba poplijeviti, ščupati te mitove, preorati, nagnjojiti dobro misli i vrijednostima, da bi sutra možda neko političko sjeme izraslo, dalo pravi plod. Dakle, ne znam što će se dogoditi za pola godine ili godinu ili 5 ili 10. Bog dragi zna. Evo, još jedno pitanje, recite. Moje ime je Blaženka Kulić i sad upravo vaš komentar me je potakao na pitanje da li nakon svih tih objavljenih vaših kolumni imate osjećaj da je neka klica, neko sjeme, da je neko prepoznao što bi trebalo, kako bi trebalo. Mislim, između ostalog bi trebalo utjecati na kreiranje mišljenja naroda, onih koji vas čitaju. Imate li taj dojam da imate taj utjecaj? Jer nekako u društvu moj je dojam da se ne vidi. Marinu sam rekao baš prije dok smo se vozili ovdje, ja sam optimist. Dakle, ja mislim da u zadnjih 10-ak godina dolazi do neke promjene. Dogodila se jedna vrlo važna stvar, a to je da smo ušli u Europsku uniju. A to je dobro samo iz jednog razloga, što se prestalo govoriti o ulasku u Europsku uniju. Dakle, imali smo agresiju, rat, pa onda ona prva neka poslije rata obnova. A onda odmah je nastupio mit Europske unije kao nekakav stalni poklopac i monitoring. Šuti, pretrpi, daj ovo, daj ono, promijeni ono Europa to da uđe u EU, kao stisni sad kao neko izvanredno stanje. A onda smo ušli u Europsku uniju, našli smo se, tu smo pjesmi. Nikakvi med nije potekao, opet ovisi o nama.
Ono što se vidjelo dakle, u cijeloj istočnoj Europi, da je nakon ulaska u Europsku uniju, da su se tamo pomalo formirale od Poljske i Mađarske do nas nekakve suverenističke, tradicionalne, konzervativne opcije. Kod nas je brana tome bio HDZ, po meni, najveća ovakav kakav jest. Svjedočimo zadnjih 10 godina se konačno javlja autentično civilno društvo, jer u Hrvatskoj je nakon 90. civilno društvo uglavnom umjetno proizvedeno i financirano izvana i služilo za modeliranje političkih odnosa tu, a ne za artikuliranje interesa građana Hrvatske. Međutim, i zadnjih 10 godina formira se i neko hrvatsko civilno društvo. Dogodilo se ova eksplozija interneta, društvenih mreža gdje se stvara javnost mimo mainstream medija. Javili su se neki javni intelektualci, pa evo i moja malenkost nekakav je glas u javnosti. Dakle, ne mogu nam više prodavati lako one priče kao nekada ranije. Ja doista vidim i sazrijevanje i puno pozitivnih stvari i mislim da je pitanje, hajde, ne doslovno dan, ali bliske budućnosti kad će konačno ta tiha hrvatska većina dobiti političku artikulaciju. Evo još dva pitanja i završit ćemo. Evo, izvolite vi. Jedno pitanje koje je meni onako dosta zanimljivo. Dosta se priča o toj ideologizaciji visokog školstva. S obzirom da ste vi profesor i na Filozofskom fakultetu koji se često naziva crvenom tvrđavom i tako dalje, želio sam vas pitati iz prve ruke koja je prava situacija na recimo Filozofskom fakultetu ili nekim drugima i da li je istinita ta slika? Pa ja mislim da nije, recimo za Filozofski u Zagrebu da je to mit. Vi na Filozofski jedan veliki fakultet, ima preko 30 odsjeka, nas oko 700 radi na tom fakultetu. Imate neke ljude iz Filozofskog koji su aktivni u javnosti, neki možda koji zastupaju lijevu opciju, kako bih rekao, više su prisutni možda javno, pa se stječe dojam, ali većina ljudi obavlja svoj posao i nije angažiran u javnosti na takav način, pa se za njih i ne zna. Problem postoji sa sveučilištem. Ja mislim da sveučilište, kao što ne smije biti puka tvornica za masovnu proizvodnju visoko kvalificirane radne snage, ono mora osluškivati tržište. Ne možemo mi sad upisati 500 studenata indologije, u redu. Ali ne smije se sveučilište promatrati samo u funkciji tržišta, jer sveučilište ide i onkraj, daje neko onda posredno drugu dinamiku. Ali isto tako, sveučilište ne smije postati mjesto ideologizacije, a nažalost na zapadu vidimo da ono to sve više jeste. Tako da i kod nas se vide neki negativni primjeri. Ja razdvajam svoj rad, dakle imam recimo jedan kolegij filozofija u Italiji. Ja smatram marksistička misao da je temeljno pogrešna, jer čovjek eminentno nije ekonomsko biće. On je ekonomsko biće samo kad je gladan. Čim se najde, javljaju se čovjek i biće identiteta, čovjek je političko biće i svašta nešto drugo. Ali to mene ne priječi da u kolegiju filozofija u Italiji njima kvalitetno i Gramscija ne ispredava. Jer Gramsci je nezaobilazna činjenica. Ima i neki uvida koji su poticajni dan danas. Dakle, ja mislim da tu treba razdvajati ono što je rad sa studentima, gdje njima treba predavati sve što jest, dakle, a ne naturati svoje ideološke preferencije, a javni angažman da je nešto drugo. Tu ne nastupamo, dakle, jedno sam ja kao predavač, a drugo sam ja sad kao slobodno misleća jedinka koji ima pravo javno iznositi svoje mišljenje. Ja mislim da je nekakav i profesionalni kodeks i korektnost da bi se svi trebali toga držati, a nažalost to znamo da nije tako. Izvolite. Vedrena Spadoni, mene bi zanimalo, ne znam da li ste se bavili u kolumnama, sa glasačkim pravom Hrvata van Hrvatske, a pogotovo Hrvata u Bosni i Hercegovini. Jer, ne znam da li ste primijetili, nakon svakih izbora imamo uvijek veliku kampanju da se ukida pravo Hrvatima van Hrvatske da glasaju. Pa me zanima mišljenje. Trend je nekako da se zemlje nastoje sve više povezivati sa svojom dijasporom. Italija, recimo, primjer, i Irska, da te ljude ne gubite, nego da ih držite uzad se, jer su nam važni demografski i ekonomski i geostrateški. Kod nas je jedna ružna kampanja vođena prije svega protiv Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kao prvo, treba imati na umu da glasovi iz takozvane dijaspore, a to su hrvatski državljani s prebivalištem izvan Hrvatske. Hrvati iz BiH nisu dijaspora, oni su dolje autohton narod i konstitutivan, barem formalno, iako u praksi je to omogućeno. Nikada ti glasovi nisu odlučili izbori u Hrvatskoj. Nikada. A politička volja građana Republike Hrvatske je 100% odlučila političku sudbinu Hrvata u BiH.
jer Dayton je sukreirao, supotpisao Franjo Tuđman, predsjednik Republike Hrvatske, koji je biran samo na teritoriju Republike Hrvatske. Dakle, posredno i volja ljudi koji su glasovali tu potpuno odredila sudbinu Hrvata u BiH, a njihova nije nikada odredila vlast ovdje. To treba imati na umu kad govorimo ko kome određuje život i sudbinu. Sad, vidimo i sad da je GONG je recimo odigrao jednu vrlo prljavu ulogu u ovoj predsjedničkoj kampanji. Oni su u sred izbornog dana javili i mediji to prenose kao da je GONG neka neutralna udruga, znamo da nije. Kao GONG prenosi da u srednjoj Bosni neki autobusi prevoze birače na biračka mjesta. Prvo, gdje? Koji autobus? Danas svi možemo uskati, pa nek uskati, autobus pokaže. Treće, i da jesu autobusi. To nije nikakav problem ako je omogućeno prijevoz svima i ako na autobusima nema nikakvih stranačkih obilježja. Očito je to bilo smišljeno i cijeli izborni dan se to ponavlja, da udara u ovu žicu netrpeljivosti dijela biračkog tijela šta će li nama određivati. Drugi izborni krug u sred izbornog dana opet se prenosi priopćenje GONG-a da kruži nekakav SMS koji poziva se glasa za Kolindu, penzioneri uglavnom da će dobiti 500 kuna i put u Međugorje. A mislim, fašizam u Međugorjećizam. I onda poslije se ispostavi da je to neka kao šala nečija možda bila, možda sami GONG-ovci to samo napravili pa usklikali, ali